Жамаат, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, базар ааламы каналынын катталуучулары. Биз бүгүн Сокулук мал базарындабыз, мынакей. Базарды караңыздар. Мал да, эл да көп. Бүгүн 28 май 2023 жыл, Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. 3-чү чыгарылыш достор. Аяктан азыр уйларды тартып көргөзөбүз достор. Саан, боз, мозолуу уйларды. Сиздер антан видео только лайкты басып колдоп кетесиздер. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Биз анда баштадык. Каналга катталганды унутпаңыздар. Аракет кылабыз. Полный сураганга. Бул жерде тыгылынч места аз. Төрөмөс тартып, төрөмөс сүйлөсөк, алдын ала кечирим сурайбыз. Бул жактан кирип атат. Байга канча болду экен бул? 70 болду ошол бука. 70. Мына уйлар кирип атат. Биз ичинде тартабыз эми. Мунун биркасы жок экен булардын. Справкасы. Справкасы жок, ошон үчүнбү? Мынакей. Базарын чекиребиз. Байка? Канча дедиңиз эле? Канча калдыңыз эле? 90. Мына музоосу менен ушул 90 калдым. Так, аякты көрөйүчү. Булар канча болду? Канча болду байка бу? Баш эле? Алынды. Канча болду? 92. O süttü ya. 92 bin. O yaktan жақсы көргөз алып эткен мына. Чыга албадым. Симент алчым, симент ал жаткан. Ол 92 bin болду. Süttü. Так. Ол уйлардын ээси жок. Kança oldu kendini bilmeyiz. Bazarın çekip sırayız. Kança oldu bıçak? 45 mi? Bıçak. Güzel olup kalgan. Sakına kınacınlar. Kança oldu baka? 54. Vallahi 54. Bunlar 36'dan 46'ga çeyin. Vardı burgaç. Так, 70. Бул боз бу, саан бу? Кысыр. Ат көрмөгө. Этке кетет ана? Көчкө кетет экен, көчкө. Көч будет. Бул 45 болуп тур мына. Ары-карыгын алып этке байлап атат. Мотай 60 миң. Бургач 120. О, бұл 45. О, 60. Bu ala sizden emez ha? Bunu bilmeyiz. Var, bir yaşka çeyinkiler de. Екеуі бір жас қалған 10 айлық сағаш болды. Екеуі bir yaş қалған 10 айлықтар. Мына қошқа кетті атылар. Bu şuiz қанша oldu екен? 45 bin. Sürü atıp durma. Bu çok. Tak. Mına uygular keldi. Sen işte biliyor musun Petap? Pazar çekiriyoruz. Tak. Ayaktan başlayız o uydan. Bayga kanca ekan bu uy? Kimden ekan? Tak, bunun iyisi yok. Tak, uyda жақсы ала uy turadi. Kanca ekan bu? Sizniki? 180. 180. İkinci, üçüncü tuğutlar. Muzosu buğa qaray? Qancha sütü var? 25 litre sütü var ekan buna. Qanchani tuğan? İkinci tuğut. Sulular sınağından birinci mesleğen alıp tur bu. Жақсы мына музоо менен. Assalamu alaikum. 180. Kevi жоқ па?
Кем болот да азмаз. Номер айтып кетесиң онда. 11 703 0703 92 92 15. 92 92 15. Тусар шаластар. Кайда турат? Спартак. Спартак. Беловодский. Московский район. Так, бул кимдики? Сиздики эмес, а? Жакшы сатыңыз. Так. Аралап тартайык. Байга канча экен буй? Музоолуу экен, а? Канча? 90 миң. Музоосу менен. 15 литр sütü var. 3 tütü uqtur. 90. Torpağı urgaçı. Qancha aylık? Bir ay. A, bulçu. Sizdiki emas, ha? Assalomu alaykum, oqsoqol. Qandaysiz? Tak, bu muzol menen ekan, ha bu? Muzol menen Galштин. Galштин paroda. Qanchанчы torpog'i bu? Bu 6-cı torpağı. 6-cı. Tak, sütü qancha var bunda? 25? 20. Qancha sıradınız? 140 sıra otağı. 140 ming so'm. Qancha bo'ladi magazinskiy baho? Magazinskiy bahoyini berelek, men sana aytolmayman. Savdo bo'ldi shu. Savdo berelek. Kelib Yaxshi. so'rab ketyapti. Yaxshi satыңыз. Tak, oyoqni ko'raylik. Muzol menen 85. 185. Tak, dişini görelim. Ne ekan, muz olsun ne ekan bunda. Qancha so'raysiz muz olsun men? 155 tatamiz. 155. 4-chi bolasi bu? 5-chi. 155. 5-chi bolasi. Tak, nerede sütü uydurak var. Ne geceli. Qancha ekan bu? Sizniki? 120 ming. Muz olsun menenmi? Muz olsun menenmi? Bunun özü 120 ming. Qancha süt var endi? Qancha süt var? 20 litr süt var ekan. 1,5 ay oldu buna. 20 litr süt var. 120 ming so'm. O'zi sizniki bu? Qancha? Sizniki emasmi? Neyisi yo'q. Tak. Olayı qancha ekan? 85. 85. Qancha süt var bunun? 12-13 litr süt var. 1, 2, 3, o 4-cü. 4-cü tut. 12-13 litr süt var, 85 ming. Arqacha ko'ram. 80 sıra. Al 80. Bunun qancha? 7? Sütçü. 5-6 litr 7'ni tuttur. Tak, o. Bu muz olsun menen ekan ha, şef? Qancha so'raysiz bu? 150. Bu qanchanchi bu torpog'i ekan? 3-chi deydi. Qancha süt var? 13-14 süt var. 13-14 süt var deydi buna. Yaxshi. Tak, bu yerda to'qol. Qancha ekan şef? 130 ming. Krasная степная deydi, birdek короче. Krasная stepная. 130 ming. Bu qanchani tug'di? Berdi. Qancha süt var? 18. Bular qanday et bag'atында yoki süt bag'atında? Süt ha? Yaxshi. Bozor baho berdi-yu, so'radi? Qancha bo'ladi ham bo'lish? 120 ming etgan. O, Alloh kimniki ekan? Sizniki alindi. Qancha oldi ekan? Bular alinib turibdi. O, gigant kimniki ekan? Nimaga bular olinganlar bo'di? Var canıcı paylandı. Sütü, muzoğlu, semiz, çoğun. Aralaş.
Aşağıda ayttınız. Bravo. Mına boğuzu eкен, kunajın. Bunda iyisi yok. Bul dağı. Köptörün iyisi yok. Kanca kaçak takol? 90? 90 so'm. Jigit qancha so'raysiz? Ha? 110 ming. Bo'zmi? Son. Qo'yib men so'zim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Kimniki ekan bu? Qancha so'raysiz? 140. 1, 2, 3, 4. 4-müsü to'ydi, ha? Bo'z. 8 yarım ay bo'z. Paroda Alatov bu Şvits mi? Alatov Şvits aralar. Bu qanchaga beresiz? 135 bo'lsa berasiz, ha? Yaxshi. Adres Qaravolta. Nomer aytmaysizmi? 707 316 310. Biro'li usta. Keda var. Tak, ortadagi ko'y biro'y son, biro'y bo'z ekan bularda. Ha, bular ko'y. Bular ko'y bo'z ekan. Uchotang bo'z ekanda shunda. Bo'z uylar kerak bo'lsa mana hozirgi nomerga chalasizlar. Bu yerda to'ylak shu. Emi to'ydi. Qunajin ekan. Bu qancha dedingiz? 105 ming. A bu 5-sini to'ydi ekan. Hozirgi nomerga chalsin da. Bu 130. Ha, narx kimniki? Yaxshi sotamiz. Tak, bunun neyisi yo'q. Şu ister. Qancha ekan ta'sir? 120. 120. Tak, 1, 2, 3 to'y deymi? 3-chi to'y. 3-chi to'y. 120. O. Muzolu ekan bu. Şu sizniki bu. Oy. Kimniki ekan? Qancha jigit bu? 120. Muzol menenmi? 120 ming. Muzolsi menen bu. 100 ming. 20 litr sütü var, 3. sütü. Vallahi. Tak. Oğlu kimdeki? Süt to'y. Bularning neyisi yo'q. Suray ber tajatqanmiz. Nechasiz-ku? Ha? Qancha so'raysiz? 150. Muzolsimi endi? Muzosi erkek. Muzosi erkek. Paroda simental o'xshaydi. Bu qanchani tug'gan bu? 3. Qancha sütü var? 18 litr sütü var ekan mana. Muzosi men shunday bor. Qaysi? Mana bu to'yin deb qoldi deydi. 250 ming so'm ekan bu. Cho'ng ekan paroda. Oylarga жаңыжып байланып тұр. Бар алынған ұқсайды. Қайсы мол бәзі? Бұл қанша? 120. Мұз олсы мәйін, а? Жақшы. 3 үй. 0, 705, 50, 71, 71. Жақшы. Yaxşı satınız. Tak. Yaxşı qarayız. Qunajın kimdiki? Yaxşı. Qunajın ekan. Bu neyisi yo'q? Va, bu kimdiki ekan? Qancha ekan? 150 ming. Qunajın bo'yicha tudu bu. Ha, bulda sizniki. Ha, bulda sizniki.
Жоқ, жоқ, бұл мен емес. 200 миң сом екен бұл. Порода. Бұл 150. Бұл алатауы швец пе? Порода алатауы швец пе? Алатау. мен Швец. Бұл базар баға берді берлек. Базар баға берді. 130 берішті. 130. Жашы қандай? 2 жаш дедіңіз? 2 жаш. Қанша элек аша? Қанша келеді? Жақсы. Пожалуйста, қанша қалаған тұқым. Алған кіші. Алған кеш. Номеріңізді қалтырыңыз ба екен? Номер 0553 0553 20 80 18. 20 80 18, а? 18. Қақта тұрады? Белоцкий. Московский район, Беловодский. Достар шаластар. Ұйқыла тұрған екен, да? Достар шаластар үшін өмірді. Қанша oldu әке? 90 миң бол. 90. Бұныңыз қанша? Бұл да жаңа 92. 90'dan aldım tırnak var. Alındı bu eke buldu mu? Kança oldu? 140 muz olsun ha? Muz olsun 140 boldur. Allah'ın ayttığı için ayttığı bilmeyim ayttı bana. Şunday bağ. Tak buna gel. Çoğun uy. Kanca ekan bu? 270. 270. Paroda Galıştın. Tak Galıştın kalı. 27 litre sütü var ekan. Kancan tuğdu? 2'ni tuğdur. Tak bazar bağ verdi birlik. Magazinski bağız kança var? Kemi var da. Kemi var da. Nomeri de aytınız mı? 0500 ha? 19 72 14. Qaqta turadi? Бұл да Беловодский. Ulardan жақсылар өз Беловодскийге ұқсайды. Бұл сосоктор барды жақсы іштейді. Денсаулық үшін. Гарантия дейді. Şu номерге чала бересіздер достар. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайкты басып тұруларды комментарийде қалдырасыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар.